joni tugongol ko e disoniral hakkunde lambe Abidjan e be Paris ben nyande sappo e jeego e lewru nayaɓuru hitande ujune ɗiɗi e nogaye tati mojobere jillunde Ivoire naɓe e Faransi naɓe sincano fi ɗaɓɓitugol pehe no daka Port Boué kan jonnitirte e ƴewtagol huwodiral ka bange konu hakkunde leyɗe ɗen ɗiɗi no jeeya e ɗum eltugol e gollidugol e ɓeydugol sembingol mbawka maɓɓe kan ɗi fof ko laawi ɗi disodiral ngal fawino e mum woni jonte buygila konu Ivoire naɓe ɓen fuɗɗi waylugol ka daka wonka e hectare uji temeɗɗiɗi e capanɗe tati eno ɓe faalirano jimboykoy meltama kesum natirgal kesal goo mahama ɓawo yewtereji laamiɓe ɓen hande bimbi jagorɓe halfaɓe konu ngun e leyɗe ɗen ɗiɗi tumbodiray sifoda huwodire buy e bange konu hakkunde leydi Côte d'Ivoire e France hara en andintinay daka 43e bima kan ko nyande go'o lewru jeeɗiɗaɓuru e hitande ujunere e temeɗɗe jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati ka Sinthia ko fawi e konunkoɓe wulure France hari hino daakiɗon woɓɓe maɓɓe ko jokkunoɓe haɓugol kulalinkaku. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI.